Kampana. Napalabas. Kastaw na iti pungtot ni Senyor Pasito ket nakabil na ni Alfon. Maragragsagan mat ni Maria gapu iti dayta a napasamak. Kinunana pa iti bagina alalaingen nati agpamarang anasingpet. Tapno mapan ken kuha nati atensyon ni Don Pasito. Iti dayta met lagun daway. Masyan ni Osang ken ni Alfon. Iso nga intimpla na daytoy itinalamiis a mainom ket inandingay na ti baro. Nagsaksakit tinagam na Alfon. Gapu tapat na nila ang Maria tinapatag iti amada. Iti balay da Salome. Dimteng na Alfon ket nasdaaw dagiti agina no apay nga adablak ay tinawd-udi. Gimatang na Alfon iti arak ket naginom. Aging ka nadanonan iti rabii iti balay ti gayem na. Ita gagayem. Denggan nyo tituloy ti nobela tayo na paulwan. Kampana! Saanen anang rabi ni Alfon? Jaylatan arak ti sinanguna. Wan nga rod nanang. Tila ang pagdandanagak. Amang ano sa pulan ni Senyor Pasito ti anak na. Day tamat ti pampanunutak nanang. Amangan no madaksan ta, no dito'y nga umyan ti gayem mo. Nanang. Ang naala, siya kon ti makaamong agpalawag no kas pangarikan. Tinapatag, dito'y pa'y labalay ti pagturugan na. Piligro no agmaneho nga agawid. Tani, nalabos na ti iminom iti arag. Ay sus, nagbakwaran ni Alfon. Ingka asikasuan ti gayem mo, anak ko. Wan nanang. Ayan ni Alfon. Nakita ka din ni si Kaosang. Ay, saan ang nagawid iti rabi senyor? Anya? Nagturungan nga roden ni iso no saan na nagawid iti mansyon. Ay, Jack amo senyor. Talaga na day jay na Alfon. Natangkenan ti ulo ni iso. Senyor, saan ang matagtagari api manaw iti kalman? Nakaul-ulimag. Sana balen, usang. Amon ni iso tiraramiden ni iso. Uray saan ni iso na agawid iti mansyon. Ado ti pagturugan ni iso na rest house ni siya. Senyor. Adda ka di ibagan ni Sika? Ibagak nga tati agpaiso kan ni senyor. Abasol amin dayto ni Senyorita Maria. Anya ka di ti mapaspasamak ken Kaosang? Nagulimag matan ni Sika. Adda ka di ibagan ni Sika ken ni siya? Dispensar, senyor. Awan gayam ti bagak. Nailaw anak lang nagsaaw. Awan gayam ti ibaga ni siya. Awan gayam ti ibagak. Osang, mabisina. Idasaranak iti kanak. Ha? Kunak man numaditirik nam. Iso asaan ka arumrumwar iti silid mo, senyorita. Nagkunakan ka maditirik na, Osang? Imbaga kanyak ni senyor. Anasakit ka no ti bagbagayim. Gapo iti panangdangran kan ka ni senyorito Alfon. Mabalin ka di, Osang. Saan kan amakibiyang pay iter aramidak? Senyorita. Talagamat ngamin anasakit ti bagit. Gapo iti inaramid dayjay nga Alfon kanya. Agasam. Taimbagampay kan ni Senyor Pasito ang mabutbuteng ka arumwar. Taamangan no patayin na ka ni senyorito. Anya? Saan ang maaramid dayta ni senyorito Alfon? Tanagsingpot dayja akabsat mo. Nangalaam iti karbangam asumungbat kanyak iti kasta. Osang? Ha? Kuwa, senyorita? Anya pa'y lang ang aramidam. Mangidasarkan iti kanak tamabisinak. Agtignay kan! Uwan, senyorita. Nagsakit ti ulo. Nasayata na ka rin kan gayam. Sigurado nga sakit ti ulo, Tanagadumot nga minti ininom mo.
Daniel, Hangover daytan. Ala, bumangon kang tagarmusar tayon. Nagluto ni nanang itinasabawan. sige Daniel. Nakababayin pa higit din ka ni Nana Salome. Tanaturog akong diti balayo. Di mo pakadanagan dayta gayam. Awanan ti sabsabali ka data. Ala, bumangon kan tamangan tayon. Mangankan, kan agigup ka iti ado asabaw, Alfon. Makatulong day taken ka, gapo iti pan nakabartek mo iti rabii. Agyaman na, Nana Salome. Talaga na simpat kayo. Oh, apay nga gis-isam ka, Daniel. Ha? Awan. Kasano asaan nga agisem ti gayem mo? Kat iso tinangasikasukan ka iti rabii, iti nagbakwar ka barok. Anya? Aginom kay ti arak. Ngam di mo magam kabalan gayam. Sayang di kwarta ng gatang mo. Di nakman asaran, Daniel. Ala, saan kayo nga agin nasar dita? Mangan kayo kit din. Ay na, nag-imas mo tanti pa ng luto yung iti dayto nga ikan, Nana Salome. Agyaman barok. Presko nga min aginatang ko day taken ni Caridad nga ina ni Romana. Ha? Idi pa'y larabi nga inlutok dayta. Takunak numangan ka, ang naiturog mo meten, gapo iti bartek mo. Iso nga kabil ko pa'y la iti ref, tapno saan ang mabangles. Kasta ka din, Nana Salome. Ay na, magustuak ti pan nakaluto na. Nukurang dayta na idasar asidam gayam. Alam mo to'y sidak. Anya? Ipakan mo kanyak dito sobram? Yak! Anyayak. Muntoy nga rod, ibusag dayta. Kayat ko talaga ti mangan. Makurso na daak dayta yung luto ni Nana Salome. Alfon, anyat aramidin ta dito yung tsindaan. Umatang tayo tadong ikan nga iluto ni Nana Salome. Anya? Mapantay ti pwesto ni Nana Caridad. Gumatang tayo tadong ikan. Talaga na gustong tiluto ni nanang ah. Undan yan. Naimas ti pa nagluto ni Nana Salome. Talaga kurangag di sintak itay. Nana Caridad? Nay, da kayo ba't kaya ang babaro? Uy nana, kinadwak ni Alfon. Tagulpin na kano tila ko yung nga ikan. Anya? Nana, ado ti gatangag nga ikan. Nagustuhan na nga minti linuto ni nanang ko. Iso agumatang kano iti adu nga ikan. Kasta aya. Ala, kitaan nyo nga rodan, no anya ti kayat yung nga ikan. Dahi ti Nana, 2 kilo ti gatangag dito eh. Anya pa'y, Alfon. Mabit lang gayam. Siyak mo tiyagpili. Apay, daya kwartam. Huwan, hanggang siya ka tiyagbayad. Ha? Sige nga rin, agpili kan. Tasyak ti makamong agbayad, gayam. Da kayo at talaga. Oh, papanan yung agkayam tanagado ti imot yo. Dito iti papanan mi, Romana. Wan, Romana, sikati kagarami. Ay na, didak manan ang awan na kasta ah. Sa dino at talaga ti papanan yo. Kwa, mabaling ka din agpakada ka diti trabaho. Anya? Hoy, agungat lakit diti boss ko nagpakada ka na sapa. Away sanda ka kumaamapan ag piknik iti turod, Romana. Ay, pasensya kayon Daniel. Alfon, mabain na kiti boss ko na masapa ak nagpakada. Ayan ti boss mo, tay pakada ka. Anya? Sayang mo dito nagadong nga ikan na ginatang mi ka ni nanang mo. No saan mo amaramanan? Isumot lagayam ang nagado ti imot yo. Tapasig nga ikan tilinaon ti plastic bag. Basta umay ka, padasag ka kasarita ti boss mo. Siyak ti makamukan ka, Romana. Nagadunday ito nga ikan nga ipaluto yo. Daniel, Alfon. Wan Nana Salome. Titaduma, i-review pa ilang. Titaduma, balunan mi ang mapan iti turod. Asino nga min ti kadwayo amapan ijay turod. Ni Romana, Nana. Anya, saan ka di nga agtrab-trabaho ni Romana iti pakanan? Kasano kuma ang makasurot kada kayo? Kinasarita ni Alfon tibos ni Romana nanang. Imanugot mo't amasapa arumwar ni Romana iti trabaho na.
Anya, sa dino nga ron ti ayan ni Romana. Aguray tulangan ije sango ti simbaan nanang. Sigurado ang magustuhan mo't ni Romana tilutwon niya si Daan, Nana Salome. Sapay la kumangarod ta magustuhan na, Alfon. Amom ka di? No apay ana imas ti luto ni nanang ko, Alfon? Apay, gayam. Naglutluto nga min idi ni nanang iti may sa restaurant ije syudad. Saan ka di nanang? Ha? Wen, agpayso, ngam na bayagan day ta apanawan. Balasang akpayla idi. Ijay motten a restaurant, tinagamamuan mi ka ni Mauro. Kasta ka di, Nana? Wen barok. O ala, rugyan tayo nga rudan, ti agluto. Nay, nagsapakan ang naghawid, Romana. Dalpas ka din ti trabaho. Wen nanang, impagadanak na Alfon iti boss ko, tada ka no papanan mi. Anya, Mapan kami ka no agpipiknik ije turod. Di ngay ayuyang dadanyal kan Alfon. isumat lagayam nga ado ti ginatang da itay nga ikan. Taawisan da kamot gayam amapan agpiknik. Wen nanang, imbaglakit din ta imanugot je boss ko. Ama sapak arum maridi pakanan. Kat, mapan ka nga rudan Romana. Wen nanang, imayak na dito tiyandaan ta umayak agpakada-kada kayo. Ala, basta aganad ka iti papananyo kada Daniel kan Alfon. Wen nanang, di kay madanagan kanya. Ay sus, naksutin ti tuntunom, Alfon. Anya? Kasano saan na maksit? Ket saan kamit ana irom nga agluto? Imbagak mat ngamin asya kon tagtuno, nga magpilit kamit. Bayban naklatan, Daniel. Kabuela akong dayto eh. Malala, adawo mo, maksutin. Sige. Alo, pwede tunuan tagayan, iso atulungan kan. Isa na bali ta malutluto mo ten sinabawan nga ikan alutluto ni nanang. Uwan gayam. Di mo liplipatan ha. Dagasinta ni Romana iji sangot ti simbaan. Win, siyak pwede ko nam. Amom, magagaran akon. Kaya't ko na makadwa ni Romana iji turod. Isong apura yung tatagtuno, Daniel. Uraya kong Daniel kan Alfon dito sangot ti simbaan. Malagip ko dito yung lugar, idaglaklak ko akpay iti sampagita. Dito yung akanayon ti pagtugawak idi. Nagadulat ta ti mapan makimisa. Ay, kumusta nga tamat na ni Padre Burgos? Mapanak ko maitiayan na. Ngam, amangan no dumteng da Alfon kan Daniel. Ada nagsadeng ako tsi iti saan unay nga adayo. Nalabit nga isudan ta kita. Romana, umay kagluganan. Wan Alfon! Umaya kon! Nasayad mo't nasaanan nga agaw-awid dito yung mansyon ni Alfon. Sa dino nga rudan ti ayan ni Senyorito Alfon. Ta saan mo tan anagaw-awid, Senyorita? Anya nga itiyaw mo? Amangan no napan mat ijay balay da Daniel. Senyorita? Bastos matladay dyan at tao usang. Iso adi mon ilalaan na saanan nga agawid dito yung mansyon. Oh, apay ang nagulimag kamitan, osang? Adda ka di madi iti imbaga? Ay, awan, Senyorita. Sika talaga. Saan arumbang nga isakit mo ni Alfon? Siyak tirumbang nga isakit mo? Nukas di ngagdamag ni papano anya ti mapaspasamak kada kami nga agkabsat. Ha? Saan ka di nga inikan ka idi iti kwartam? Tapno ka umam tingiwat mo? Ay, Senyorita? No anya ti makitkitam nga aramida. Saan mo latan nga ibagbaga? Wan no ipulpulong kin ni papa. Ay, Senyorita. Iti kanito asyak ti kinalaban mo, osang? Dakas ka kanya. Nagalas ti katawa na. Kasla katawa ti demonyo. Oh, adda ka di bagbagam, osang? Anyan inay. Ay, awan. Ay, anya kumangay ti ibagak, Senyorita.
Apay nga rod nga agtantanamitim ka. Ay, Adda ka di kayat mo nga ibaga kanyak, ha? agwa. Bagbagay mo gayam deta make-up mo, senyorita. Nagpintas ka, iti deta ang make-up mo. Kas kala aglang-langa nga artista. Oh, talaga, Osang? Ay, wan, senyorita. Adaw ti ati wam nga artista iti kinapintas. Kan, naglaing ka pa'y nga agdrama. Anya? Bagbagay mo ti agbalin a drama queen. Tanaglaing ka nga agartista, Senyorita Maria. Nagmayat talaga dito iturod. Nagpresko ti hangin. Nagmayat ti picnic. Wan Daniel, talaga nagado ti pinalon niya kanan tayo Wan ni Romana, talaga ngayon gagaramit tinagbalon iti ado. Tanapigsang kami ng mga ni Daniel. Ha? Antay ta ka mo nin ako nak Alfon. Kababain ka ni Romana. Numaamuan na napigsa ka mangan. Anya ko mangay, kat isumot namin tag... Oh, apay gayan. Dahita na ikitikit anagan iti punti kayo. Nagan tayo talo. Inkitikit ni Romana day tagayan. Nagantay o talo. Apay nga dahi ti udi tinagan ko. Imun una tinagan ni Daniel. Apay gayan. Saan ka kadi naragsak? Iti inkitikit ni Romana anagantay o talo. Oh, Alfon. Apay nagulilog kimutan. Anya di kayat asawan, ti panagulimot ni Alfon. Gagayem di uliwayan adenggen, ti tuloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kampana! Naimbag nga oras kada kayo amin.